Halo guys, jumpa lagi bersama Rian di sini. Kali ini kita bahas melon yang pecah nih guys. Yuk kita simak dan cuplikan berikut ini guys. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't. Itu ya, kok bisa pecah? Balon atau apa itu ya? Waduh. Ada-ada aja tingkah anak muda sekarang. Ada yang tahu nggak nih? Apaan itu? Saya pikir alami tadinya. Kok bisa pecah ya? Aduh.